What's it going to be this time then? In the 40th minute, Chulova! What a strike! Underside, still there! Oh my goodness me, it's chaotic! And finally, into the hands of Gurpreet, smothered by the keeper. We can see here again what a beautiful free kick, brilliant free kick from Chulova, went inside. But then again, ต้องโชว์ดีเราต้องโชว์ดีเราอ๋ออะไรอ่ะจนกระลักในถูกแล้วเนี่ยไปได้ลงเกมมาอาการหันเทมไรนะรถดักรถจุดส่งกำลังยังหาทางในการอ๋อไม่ได้ไรไม่ได้อ๋อไม่ได้ chul lawan mi bola chu vele chul lawa oh mania ar em a free kick pe tu khani chul lawa wen chu boot ka bun to do na ti mani khan futsal su ron buna pet ar viwa ala le nge ye oh pass thuang kha ai arin chul te chu thuak hle mai ai ara pet thei tu tur kha ron thang siu mai ni chul lawa is Bengal right back thing hania mun bagan ne na khel kop to boka chuan Mohammedan SC ne bitharam bola la khup khai bithara kha engtia thunge ha chu acting aba tel ve apuya Brandon apuya pelea na ma kon so matang te khu azum hu phang apuya tunu le apuya emesa avan thaem to ki so mo puya abahan ke speed arve